Ikaze nanone angani kuri Zoom TV imba rugambiro hageze kanda subscribe hanyuma ubundi ujye ubona ibindi biganiro bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho uko bwije nuko bukeye. Uyu munsi rero ku itariki 10 z'ukwa 10 2024 isaha y'isa 4:30 turababwira yuko leta ya Afghanistan iyoborwa n'abatalibani yatangaje ko yiteguye kubana neza na leta zunze ubumwe za Amerika mu gihe cy'ubutegetsi bwa Donald Trump. Ubutumwa bwatanzwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Afghanistan Abdul Qahar Balkhi nyuma y'aho Trump atsinze amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ku itariki 5 z'Ugushyingo 2024. Minisitiri Balkhi yagaragaje ko afite icyizere cy'uko ubutegetsi bushya bwa Trump buzatera intambwe za nyazo ziganisha ku rugendo rukomeye mu mubano w'ibihugu byombi kandi bizashobora gufungura urupapuro rushya muri uyu mubano. Uyu muyobozi yashimiye icyemezo Trump yafashe muri manda ye ya mbere cyo gukura ingabo za Amerika muri Afghanistan cyatumye abatalibani bajya ku butegetsi nyuma y'imyaka 20. Ni nacyo ashingiraho yizera ko umubano w'impande zombi ushobora kuba waba mwiza. Ingabo za Amerika zavuye muri Afghanistan mu 2021 hashingiwe ku masezerano yo kuwa 29 Gashyantare 2020 ubutegetsi bwa Trump bwagiranye n'abatalibani na Qatar yari umuhuza. Nubwo abatalibani bahawe rugari bagasubira ku butegetsi bwa Afghanistan, ubu bameze nk'abari mu kato bitewe n'ibihano bafatiwe n'amahanga biturutse ku makosa atandukanye agiye arimo n'ayo kurenga ku burenganzira bw'ikiremwa muntu.